bazalwane wangikhipha ebumnyameni bazalwane lapha ngangaboni khona bangcwele ngoba bazalwane uma sizalwa bazalwane umuntu nje abazalwa emhlabeni uzalwa enesono yena bangcwele esibusayo bazalwane uzala embethe bangcwele iqalekiso embethe konke bazalwane ekudinga ukuthi bazalwane uma umuntu uJesu kodwa leqale sizokhona ukuphumuka kwena bazalwane mina bangcwele ngifike lana bazalwane evangelini bangcwele ngiwumuntu omusha at the age of birth ngina 16 years bazalwane ngimncane bangcwele kodwa ibingeka ngeni lento yevangeli ukuthi uma songena uJesu kumele ukuthi uphile impilo enjani bazalwane ngangena bazalwane ngifike intombi bangcwele zigqoka omakoti ngithi ayilapha bazenza ogogo befaka amaduku benzani bangcwele engitshela ukuthi mina ngeke nje levangeli leli nje liso angeke ngempela futhi ngenza into zami mina bazalwane ngangazi ukuthi indlela engangiyikhethile kwakuyindlela yebhubhisweni bazalwane kwakuyindlela ezongqilaza futhi ngoba umuntu omusha ungekenza ngendlela zakhe into ekhulunywa abantu nama-testimonies azo bazalwane usuke ngempela indlela yakhe yebhubhisweni bazalwane usuke ngempela bazalwane ungasayiboni ngisho indlela ukuthi kahle kahle mina njengoba ngithola umuso ongaka ukuthi ngitshelwe amaqiniso ukuthi uNkulunkulu nje indaba yokungcola akayifuni bazalwane sokuthi bazalwane wena nje uthi impilo yami iyahamba yebhujisweni bazalwane ngingumuntu omusha bazalwane ngingena emkhonzweni ngijolela abazalwane ngizenzele ngihamba amaphathi ngiziphuzele utshwala bazalwane kwathi ngelinye ilanga bangcwele sengibona ngathi kahle ukuthi angisafuni ukuyihamba nje indaba yenkonzo ngoba iyangilibazisa abazalwane bengathi makhulunywa nje bazalwane ukuphaka umuntu omusha ezomtshela nje ukuthi intombi iyagcina intombi iyavala intombi iyahlala ngibona kahle ukuthi hayi lo uyangilibazisa ngoba mina ngisafuna ukuphila impilo yami bazalwane ngaphuma abazalwane uma ngiphuma bangcwele ngahlangana nje bazalwane usathana wangihlanganisa nje nomfana abazalwane owathatha ubuntombi bami uma nitshela abantu abasha ngicela ubuntombi beni nitshela ukuthi ahlala nobuntombi beni hlalani ngempela ngoba usathana umuntu umfaka imark enkulu kabi abanye bafaka imark yengculaza abanye bafaka imark yengane uthi umncane nje at the age of 15 years usubugonetha ingane uthi umncane at the age of 16 usugonetha ingane awukakakhulu ngisho wena emzimbeni awukazazi ukuthi ufunani empilweni kodwa usugonetha ingane kwenzeka kimi bazalwane ngithena na 17 ngathola ingane bazalwane ngathola umntwana kwamele ukuthi ngibe umama kwamele ukuthi nesesikolweni ngisakhona ngisho ukufocus ngoba ngeke uzufunda isikolo nengane ngeke uzufunda isikolo ubheke ifishali ukuthi ngifuna mina ukuphumelela empilweni ngapho nomntwana mina ukuthi ubheke lo mntwana phela iyakhala ingane yagula ebusuku awulala ebusuku uyayithuthuzela ingane ujika nayo akekho ubaba umntwana akekho ubaba umntwana phela angithi bodlubusha bakho naye abasekho ngokujikela ubona bangcono abadlula wena nje ebekutshela futhi before njalo nawe ebekutshela ukuthi nje hey ngizokuthenga yonke into ngizokushada ngeke uzohlupheka ngizokuthengela indlu ngizokuthengela imoto usho uqamba amanga usho ilihleli 1 ibhekele ezweni ilihleli 1 ibheke ku ilihleli 1 ibheke oyena bono no slender no sidula no bani bazalwane ungacabanga ukuthi umfana makathi nje ngiyakuthanda ucabanga ukuthi uyakuthanda ngempela mina ngabona kimi wangikhohlisa ukungikhohlisa ngempela nje ethola umuntu bazalwane into bekumele ukuthi ngigcinile yabayigugu kumina yabayigugu ngisho kubazali bami uyayibona ngangabambeki bazalwane uma wami ngikhumbula bazalwane ngangena ngo 2 o'clock ngikwebusuku ngivele emfanele ngoba isono uma siphakathi kuwe sikhipha ngisho ebusuku uma isono siphakathi kuwena sikhipha ngisho ngo 3 ebusuku ngiphuma abazalwane ngizokokota ngofakisa inyonyo abazalwane cala ungivulele athi bangambuyela lapho vela khona impilo ebuhlungu ngimncane angayiqeda isikole angisebenzi anginalutho nje ngiqelazekile kwathi umfana ngesangifundi njengesangifunda engenyenye ngisho ungenyanya kwamele ukuthi ngenyangeni cabanga ngimncane ingqondo nje akabi matured bazalwane ngimncane ngenyangeni yovusela uthando lungekho uthando lwamanga ngifuna ukuthi angithande lo mfana ngifuna ukuba i-princess kuyena azange ngizimisebenzele ekugcineni nje kumele ukuthi nje ngendlela ngangimthanda ngakhona bazalwane kwafika isikhathi sokuthi lithi ngiyibula ngcono ukuthi ngife uthando lwamadimoni kanti ngangazi ukuthi uNkulunkulu ungibekelele ngangazi ukuthi uNkulunkulu ungithanda kangaka ungacabanga njengoba sisithi qhokani faka namaduku asimthandi uNkulunkulu uyamthanda futhi santhanda nathi isuke singivikela emanyeleni kaSathane soke singivikela emehlweni wabafana ngoba umfana bazalwane uhewa into eyi-1 uhewa nje imilenze yakho ahewa amathanga ahewa izibuni zakho ahewa ubuso bakho akusho nokuthi ubheke inhliziyo kanendaba nenhliziyo yakho ukuthi inhliziyo enhle noma inhliziyo embi as long as athole le yanto encane bazalwane ngabona kimi bangcwele kodwa uJesu wangithanda ngelinye ilanga
wangithithita abazalwane. Ngayibona ukuthi indlela yomjola kusiyona indlela emnandi. Ningazi nabuyile emuva ngintshela ukuthi ngangene ekholweni ngihamba noma wami ngila ematsheni. Bephakamo sisithatha into. Zisho ukuthi umuntu omusha uyagcina uJesu. Umuntu omusha uyahlala kuJesu kodwa ngangayizwa into abayikhulumayo. Nizophuma ningaphandle nizoyithola i-AIDS endlini. Nizophuma ningaphandle nizobathola abantwana abanindini. Futhi angadlali umfana aphinda abantwana kuze beyi-3. Mina ngaba nomusa ukuthi ngathola ingane eyi-1 uNkulunkulu angenze nomusa wangithatha ungijabule. Bengimele ukuthi manje ngiyingane mhlawumbe eziwu-4. Bengimele ukuthi nje ngixakekile nempilo angiyibona ukuthi ibheke kuphi. Kodwa uJesu wangenzela umusa wathi noma sowunjena ngizobuyisa ubusha bakho njengokhosi. Ngafika ingane yami ina-1 year namhlanje ina-13 years bazame ngisahlele kuJesu. Kungenza ukuthi ngiqine ngempela ukuthi ngempela kaJesu kuyahlaleka. Kungenza ukuthi ngiqine ngempela ukuthi emuva ngibonile ngengisabuyela bazalwane. And asifisi ukuthi nani niyothola ibazi. Asifisi ukuthi niye emuva. Asifisi ukuthi niye ngaphandle. Ngoba usathana umlindile futhi uzonishayela amaqiniso la niwaziyo. Besitshela abazalwane ukuthi ahlalane izithobe ihlalane. Ungawubheki ngisho umshado ngoba wasiwubheka umshado uzowa futhi. Ngoba uzofika ugala kanjani ngoba sike safela ugala kanjani la enkonzweni. Fika insizwa ishaye ngathi iyakhola ihlale 2 years insizwa uthi ufuna umshado. Ngeke ngafikelwa insizwa ke mina bazalwane. Wahlala ubhuti 2 years. Wahlala 2 years bazalwane. Eza everyday, enza konke enikela. Bazalwane, enza konke. Enza konke. Esitshela nje ukuthi nje magamthola nje. Kodwa ngibonga ivangeli ukuthi magashonga uNkulunkulu asanike sikwenze. Amen. Ngidromuqa phansi bazalwane. Ngeke sikwenze. Zifika insizwa zikholwe ezilo Jesu zigcwele ziyanikela zenzela konke abaholi bethu bazalwane zilethe izinkwa zilethe ushukela zinikela ngemali bangcwele ezinye zazilethe amaqanda lana banikela amabhasikiti ibhuze engaka. Thina sithi phela bazalwane izole anyanisi uze notamati nje ayishaya insizwa into engaka. Wenzela nabaholi ukuthi bambheke bambone ukuthi hayi yanikela hayi woza mntana thandana indoda ayikho lo Jesu ayikho lo nto uNkulunkulu bazalwane. Into iphuma kuNkulunkulu futhi information iphuma kimi iphuma kaholi bazalwane nakulo uNkulunkulu angibekeleyo. Akunakuthi uzosibuka uzosibukanya ucanga ukuthi nje ngempela nje hayi kukhona ngizothola lutho bazalwane. Lana kukhona bazalwane kaNkulunkulu. Amen. So umshado ujahelwa. Noma ingavivinya kanjani inyama. Ithi sathana ngindawo. Noma usathana ngafika kubambisa ngenkanuko ubone ukuthi ngiyavutha. Ngcono ukuthi uye kuNkulunkulu uye baholi uthi ngiyahluleka. Nayi inyama nje ngivukele. Awusho ukuthi njengoba sikholwa kanjena kusandile awusho njengoba sikholwa kanje abantu abasha inyama iyavuka. Ikumele ngenyawo kodwa iyahlanjulukwa. Futhi nje into engayifunda mina ekholweni bazalwane ukuthi umsebenzi uNkulunkulu ngempela iyathula inyama. Yazi uyakhona ukuthi ngiyintombazana nje nokuthi kumele ukuthi kunento okuthiwa bamuzi umshado nokuthi kuyathula. Futhi okunye ungabuka izinto ezoguqula umqondo wakho. Emafonini. Abanye amafoni. Bazalwane amafoni. Amafoni ayingozi kakhulu. Uthi ubuka uTikTok ukuthi inkosi yami ngibukela intshumayelo ngiblessed uthi mawuthi uyadlula. Phela ngisho ublessed kuwelele. Phela ublessed kuwelele ublessed. Afika uSathane athi uyakhumbula noma kubamba kanjena. Awufisi nje. Inhliziyo ithi ngiyafisa ngoba inhliziyo ngumkhohlisi. Inhliziyo iqamba amanga ikhohlisa umnikazi. Kodwa mase iphimbo hamba ugijime kubaholi bakho. Bahlambulile usho ukuthi cha lela fika iphimbo kimi lathi awufisi yini imagine engqondweni yami ngempela ngilala naye umuntu wesilisa. Ngoba kuyafika lokho. Ngoba into usathini izinto ziqala kuphi emicabangweni bazalwane. Kuyafika isikhathi lapho ungasakhona ngisho ukuyibamba khona. Uthi hayi cha ngeke ngifonele i-ex yami leyana nganganga nayo. Ngafunda bazalwane ufika kwami lana. Kodwa njengoba senginomntwana if bakhona abanabantwana njengoba senginomntwana ngingahlanganyeli ngoba umntwana endaweni e1C2. Ngoba lo nto leyivuthisa umlilo kaSathane. Kuyothi ngihleli naye abazalwane uvutha umlilo futhi angitshela amagama amnandi lawo qase ngakho izinto ezibuhlungu azenzile kumina. Mina ngakhe ngayenza lonto abazalwane ngahamba wathi kimi hey impahla zomntana ngahamba ngayoshona abazalwane. Mangifika khona abazalwane ngikhohlisa kasizwa umoya engcwele lolanga ngeke ngikhohlwe abazalwane. Amen. Ngabona umbono abazalwane ngabona izulu lijabile. Ngabona izulu lijabile ukuthi ngempela uyakwenza lokho. Wonke umuntu ubheke phansi uthele. Ezulwini esogweni kujatshuliwe. Kwangathi kuwine iPirates neKaizer kuphela makuwiniwe nje stadium. Kujatshuliwe.
waphuma abazintanga nakho ngathi ngihambise wathi kanti yini soyahlangana ekhanda kwenze njani athi ayininda ngathi ngihambise ngoba ukuthi angihambise ngoba ngisendisangene bazalwane amen ngingasabambeki ngisho ukuthi bazalwane uNkulunkulu ifuwile mntomusho uyajala izulu ngoba ulandwe kanzima lapho ulandwe khona isono ukuze siphume kumuntu umsebenzi bazalwane akusiyona into encane ukuze ngibe into engiyukuthi ngithobele ngisho umzalwane akumzalwane akusiyona into encane ukhishwa kwento kuwena bazalwane fana nokuthi kube noma ukhipha icolgate ingafiki uyayipressa uzipressa uzuyenzeni ukhishwa isono kanjalo sesiphuma isono ukhishwa lento ukhishwa ukufebe kuwena khona ukhishwa ukufebe umuntu omusha ngoba siza bazalwane sithethe iqiniso zabazali bethu sizelwe nazo kwaze ngibe right thing ngivumisa ufuna ngibele iqiniso ithi izwenkosi umuntu osimo sikaNkulunkulu uba neqiniso enhlizweni yakhe iba neqiniso ungasho ukuthi mina ngihamba kahle ngihluleki mina angilingwa ngabafana sibabonile thina amantombazana athi awalingwa abafana kodwa egcineni bawile thina wangathi siyilima imi noma masokufezi bazalwane singena ifasting umama azasithethisa athi mina nizolingwa noma uJesu engena la eminyango ngabanga bazalwane kuzokhulunywa kanjena ngoba sesingazenzi besingayithandi lento besingayifuni lento ubuhlungu uphile emhlabeni ukuthi ubufeke uyintombazana noma uyinsizwa uhamba kabuhlungu endleleni noNkulunkulu uhamba kanzima endleleni noNkulunkulu so siyambonga uJesu ukuthi bazalwane wangenzela ubuso ongaka abancane namhlanje ngikhululekile bazalwane ngikhululekile uyazi noma sekuthiwa uyafona uma bomntana akuthi he enhlizweni nginothando nje into enginayo olika Kristu ngoba ngithanda ngisho unkosikazi ngithanda ngisho ingane zakhe iyona nto engibonisa lapho ukuthi ngempela akusekho okhona enhlizweni yami wathi uNkulunkulu uzobafaka ezulwini ke manje yabona bazalwane ngoba lento akho lula ayiphuma kalula bengifuna ukuthi ngivume isono ngivuke bazalwane into zakudala ngizivume kungingena imikhuleko ngoba bazalwane uyatrain enyameni futhi kuzinto zonke lezi kuziphume ukuze bazalwane ukuthi ujima ngithi abantu abajima ukuze baba nama-cells abayikayi-1 ejimini kuyiwa every day ukuze umuntu abone ama-cells ukuthi aphumile nasenkolweni kunjalo ukuze iphume into funeka uyivume ululeke ushayo ngesithebhu wenzeni yabona mhlazana umama ethi nje solingana nawe uJesu ayinyanya yabona bazalwane nganyanya ngathi kanti ubufebe buze benjena ngilekene nawe uJesu ngoba ngempela kungena ingilosi bazalwane eziyinsizwa ngibuheke izona ngenxa yobufebe nje kuphela so siyayivuma lento ziphume bakufake ubhuti bami kanjena bazalwane ngizizwe nje ukuthi ngizwele ubhuti ngizuthando kaKristu amen so siyambonga uNkulunkulu bazalwane usenzele umusa ongaka abancane hlalani bantu abasha ngiyintombi nje ngihleli bazalwane futhi bazalwane anginawo namahloni ukuthi ngiyintombi kaJesu angisho ukuthi mina ngumama umama igama lesezweni yebo nginomntwana ngumama kaNtindeni ngeke kuchange lokho igama kodwa kuJesu ngiyintombi bazalwane ngoba izono zami zithethelele ngoba engakwenza ezweni bazalwane kuphumile kumina angikubonanga futhi izwe lingenze intwenti ngiyanicela yabona manje ngihlele ngiyintombi abanye amathithi bazalwane abanye bazalwane ngiyintombi bancwele hlalani kunjalo ningasabheki emuva mina ngifuni ngifane bazalwane ngesikhathi lesi ukuthi ngangizosisi befakaza sengibuya nokufakaza ukuthi nginengane nami ngiyafisa nje ukuthi ngiyintombi ngihlele ngithe kuvalile akekho umfana owathinta la ufakazi ube nje ukuthi akekho umfana owathinta uzushaya ithanga mama sokube bafakaza kanjalo athi akekho noyi-1 engaphatha amaplastic ngithi ngiyangena ekhaya ungithengele akekho noyi-1 engamqoma ozongena emshadweni ey'ntombi angifisi kanjalo akeli icabanga noma umfana banamanga labantu into eyikhuluma efonini ungazi usho ukuthi vuleka mhlaba vuleka zulu ngingene ungazi ubona ukuthi umhlaba wonke mawuhamba ubona ngathi uyisikhulu ngamazi nje awutshelwa umuntu onamanga so bangcwele asizigcineni ngedwa into esiyifundiswayo ake siyenze into esiyifundiswayo into eyi-1 kumele ukuthi uyigcine noma inhliziyo yakho ingaheya kanjani akugcine ukuthi akekho umuntu oyothinta laphaya ulele nje ukuthi akekho umuntu ozothinta la azakhiphe ngisho imali amalobola akhiphe zonke imali azikhiphe zonke iy'nkomo ziphelele uzitshele nje so siyambonga uJesu bangcwele kakhulu bangcwele ufakazi bami bazalwane ngizokhuthaza umuntu omusho ukuthi ungafani namaphutha engiwenzile kodwa ngiyazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu kwakuyindlela okumbiza ngakhona kodwa ngisho nakuthi uphumela ngaphandle ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu nami uzongifanisa noSisulu ngizothi mangibuye sengigcwele umoya ngenze ukuthi uyaphuma ungesabuyi ngenze ukuthi uyaphuma kanti sowungena emgodini ungenze ukuthi uyaphuma kanti sowulanda abazalwane ibhubisi soyolanda abazalwane umgodi ukufa so ungaze waphuma umuntu omusha ngiyakucela ngiyakuncenga enhlizweni yami hlala bazalwane ngizohlabelela ngicela bazalwane